Ile tau sanga tasi valu ono tolu. Sa whaatuina ai le ekalesia e Yesu Keriso o le paia o aso e ngatai i to tono o Samoa nei. Ai ile tau sanga tasi valu. Sa whaatulanga i nai le misiona a pia Samoa. Ma roo tau tua i nei i to tono o Samoa. Patasi ai ma le motu o Amerika Samoa. Ile taimi nei, loo ia ile toa se lau wafe tangata loo awai le ekalesia. Le lua tasi whaalapu te putonga. Le lua lima steiki a malu e lua i te tonu o Samoa. Ai le masina o ke topa le lua o lua lima. Tātau no mai se whaasira silanga i le tami mua i le talaanga o le misiona pia Samoa. Le lua ina o le misiona i Samoa nei. Ai le masina o yumi le aso lua wha. Lua o lua ono. Tātau no mai Presidente Gabriel Tavita. Malana Faletua, Sister Ginger Tavita. Ita i le misiona fou. Anga ayatu i sisifo o polu a pia fo i mane motus salafai. Ai ole ata i Presidente Anyway. Malana Faletua o Sister Tina i le misiona te sa e awhi ai le motu polu a pia mane motu Amerika Samoa. O whatu mo bia i mātou loto le whawhitai ona o se avanua mātou te tau tuahai i ringa lenga o le ri whaola i le nei temi whapatoa. Ma ia tātou tū whaatasi ma tātou sabavari whaatasi i le whaatotua. Ma ia tātou au tasi o tātou tau tinonga. Ma tu ina atu o le walauria i tangata i o mai atu isu.